Hello everybody, how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Welcome to Liberty Speaking TV. Muhawe ikaze kuri Liberty Speaking TV, aho muzajya mwigira indimi. Buri wese uzajya umubwira jya kuri Liberty Speaking TV bigisha Icyongereza neza, kandi ntukibagirwe ukanda subscribe. My name is Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Nitwa Uwingabiye Jean de Dieu. What's your name? I hope you've answered me. Mabwiye amazina yanjye ko nitwa Uwingabiye Jean de Dieu guturuka mu Rwanda. Ndamita nkubaza witwa nde? Ndavuga ni nizere ko ansubije. Dukomereza aho twacumbikiye ubushize. Ubu tugiye kwiga uko basuhuza umuntu uzi. Greeting someone you know. Ese uhuye n'umuntu muziranye umusuhuza iki? Umubaza amakuru? Twakomeza. Hey John, how have you been? Komera John, amakuru y'iminsi. Hi Bob, how are you? Komera Bob, umeze ute? Hi Nancy, what have you been up to? What have you been up to? Maziminsi mubiki. What have you been up to? Bivuze ni hot. Maziminsi mubiki. Andy, it's been a long time. How are you, man? Andy, iminsi baye myinshi. Warumeze ute nshuti? If you meet someone unexpectedly, you can say, iyo uhuye n'umuntu utarubyiteze, ushobora kuvuga ngo, Hey Jack, it's good to see you. What are you doing here? Komera Jack, ni byiza kukubona. Urimo gukora iki hano? Or, what a surprise! I haven't seen you in a long time. How have you been? What a surprise! Ndatunguwe. Maze igihe nakubona. How have you been? Amakuru y'iminsi. If you see the person at a restaurant, iyo ubonye umuntu kuri restaurant, you can say, ushobora kuvuga ngo, do you come to this restaurant often? Ukunze kuza kuri iyi restaurant? Do you come to this restaurant often? Or at the movie theater? Cyangwa se aho berekanira filime. What movie did you come to see? Nihe filimi waje kureba? What movie did you come to see? Nihe filime waje kureba? Appropriate responses. Reka turebe ibisubizo ukwiye kuba watanga iki gihe. Kuri wa muntu wakubwiye, wagusuhuje, akakubwira amazina ye, akakubwira ko akwishimiye, murabyibuka se? Aha, nawe tumubwira, tuvuge yakubwiye ko yitwa John, nawe tumubwira ngo Hi John, reka tuvuge Steve. Hi Steve, my name is Mike. It's nice to meet you as well. Muzajya musoma kuri ekara yanyu. Komera Steve, amazina yanjye nitwa Mike. Nanjye ndakwishimiye cyangwa nishimiye guhura nawe. I heard a lot about you from John. He had a lot of good things to say. Nakumvanye John akuvugaho byinshi. He had a lot of good things to say. Yari afite byinshi byo kuvuga. Uwo nguwo ni umwe ukivuga. Wow! How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you? Mbega we! Harya hashize igihe kingana gute? Bisa nkaho mwakurenga. Nukuri ndaho meze neza cyane. Wowe se? A typical response to this type of greeting is simple. Ikibazo cy'imiterere nk'ingiyi, igisubizo cy'imiterere nk'ingiyi yo gusuhuza kiroroshye. Uhita yisubiza uti not too bad.
not too bad, ni ukuvuga ngo nta kibazo, mbega si bibi cyane, mbega ni mu rugero. If asked what you have been up to, you can respond with. Niba ubajijwe ibyo umazemo iminsi, ushobora gusubiza ukoresheje same or, ni bya bindi bisanzwe, or the same as usual, cyangwa ibimwe bidahinduka bisanzwe mu buzima. Here are some other example responses. Hano mugiye kureba izindi ngero z'ibisubizo watanga. I'm pretty busy at work these days, but otherwise everything is great. Ndahuze cyane ku kazi muri iyi minsi, ariko bitari ibyo ngibyo byose bimeze neza. I'm doing very well. Ndaho ndakomeye cyangwa ndaho meze neza cyane. I finally have some free time. I just finished a big examination and I am so relieved that I am done with it. Birangiye mbonye umwanya. Niho nkirangiza ikizamini kinini cyane. Numva nduhutse kuko nkirangije. Restaurant responses. Turebere hamwe ibisubizo watanga ku cya kibazo babajije kuri restaurant. Murakibuka se? Dusubire inyuma isomo urirebe kenshi uzajya ubimenya. Urasubiza uti I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. Maze inshuro nkeya. I've been here a couple of times. Hano maze inshuro nkeya uhazi, ariko sinkunze kuza buri gihe. But I don't come on a regular basis. I come pretty often. Ubwo ni igihe wemeye. I come pretty often. This is my favorite restaurant. Nkunze kuza cyane. Iyi ni restaurant nkunda. I can't believe we haven't seen each other before. I come here at least twice a week. Sinabyizera ko tutabonanaga mbere. Nza hano byibura inshuro ebyiri mu cyumweru. Dear followers and students, this is the end of today's lesson. Did you like it? I hope. Do you remember? I hope. Nshuti mwankurikiraga. Iri ni iherezo cyangwa se dusoreje hano isomo ry'uyu munsi. Gusa twiga agace gatoya dukomerezeho. Kwiga kuvuga menshi siko kuyamara. Bityo bizaha amahirwe umuntu wese ushaka kwiga buhoro buhoro. This is your opportunity to study step by step. Did you enjoy the lesson? If you enjoyed, tap like. Ese washimishijwe n'isomo? Kanda like. Don't forget to share. Wikibagirwa no gusangiza inshuti. And if this is your first time, subscribe. Banza urebe isomo niba bwa mbere ruribonye bitukana hariya umutuku wanditse ngo subscribe. It was your English teacher, your friend Uwingabiye Jean de Dieu from Rwanda. Nkaba nari inshuti yanyu umwarimu bakunda Uwingabiye Jean de Dieu mu Rwanda. Tata for now. Kono kubasezeraho. Nzagenda nkoresha uburyo bwinshi bwo kubasezeraho. Good luck.